Somos Anne y Nora, estudiamos galego na Universidade del País Vasco e imos a recitar el poema Silencio de Rosalía de Castro. A man nerviosa e palpitante o seo, as niebras nos meus ollos condensados, con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentas nas entrañas, sentindo como loitan en sin igual batalla, inmortales deseios que atormentan e rencores que matan. Mollo na propia sangre a dura pluma, rompendo a vena hinchada. Escribo, escribo, para que? Volvede ao máis fondo da ilma, tempestosas imaxes, ide a morar cas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras. Da idea a forma inmaculada e pura. Donde quedou velada? Agora en euskera. Isildu, eskoa urduri eta bularra taupakari, lainoa nire begietan kondentsatuta. Mundu bete zarantzarekin zentzumenetan eta mundu bete ekaitzekin erraietan. Nola borroka egiten dute sentituz gudu paregabean. Torturatzen duten desira iezkorrak eta hiltzen duten aierrak. Neure odolean luma gogorra bustitzen dut. Zain anpatua hautsiz. Eta idazten dut zertarako, itzul zaitezte arimaren sakonera, irudiz zurrun bilotxuak. Oroitzapen hilekin bizitzera joan zaitezte. Papereko esku dardartiak idaztitzan soilik, hitzak eta hitzak eta hitzak. Ideiaren forma aratz eta purua. Non geratu zen estalita? Moitas grazas.